Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the third graduation rites of Sandingan National High School with the theme Sulong Edukalidad, Pagtataguyod sa Kinabukasan ng Bayan. This year's graduation rites has become even more special because despite the crisis that we are facing, nothing can stop us from celebrating one of the most momentous events in the life of a student. So, ladies and gentlemen, let us witness the procession of our graduates together with the faculty and staff of Sandingan National High School, headed by Ma'am Aida P. Panis, our school principal, and together with their proud parents. Let's give them a round of applause. Please remain standing for the invocation to be led by Mr. Arvin Villacorta, Teacher 1, handling English subject. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear Heavenly Father, please protect every citizen in this time of pandemic. The Sandingan National High School teaching and non-teaching staff, students, parents, stakeholders, and most especially these 2020's graduating seniors. As they struggle through these times, show them that you are what they need to lean on. Use them in a special way for your honor and glory. To spread your love to others who are hurting. Give them the strength they need. I pray they will shine your light on this troubled world. Lord, they have worked all their lives for this day. Today they hear, congratulations, you did it, in front of all the people they loved, like they dreamed it would be. Please give the senior peace in the midst of their trial and comfort them in this difficult season. For you are sovereign, Lord, and you hold us in your hands. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You may now take your seats. At this point, let us listen to the words of welcome to be given to us by the advisor of Grade 12 Accountancy, Business and Management Strand. Let us put our hands together for Mr. Michael P. Maranyon.
Thank you, Sir Remark. So, nakuratan pa rin. Good morning to all of us, to our beloved principal, Ma'am Arna Panes, to my colleagues who are here, Sir Arvin Vilacota, and Sir J.C. Lorde. Ano po si Ma'am Catherine Marion. To our parents, and of course, to our graduates, na may center of attraction karon sa atong kining event. Niabot na gyud ang atong pangayo labi na sa atong mga estudyante nga nakalaka sila kayo na naaga madayon ba ang graduation. So kini mo na yung panahon na nga makapaso na kita kay mao na yung pinaka sa giningon ni Sir Remark kani nga momentous event sa atong life sa high school. So mupaso naman mo niya mo pagungan na ni adto na sa so siguro nagsugod ng enrollment to na sa college. So akong ipabawan ka ninyo nga sama sa akong giingon ninyo sa klase nga focus lang sa inyong gibuhat nga walay mga distractions. Sigurado din nga makabuot ninyo ang inyong mga ambisyon sa kinabuhi niya maningkamot o mga itabang sa atong labang makagagaon. So dili na katason taas po niya atong program, taas din. So, maraming salamat. Good morning sa tanong tanan. Thanking for that very warm welcome, and tinood no nga the last school year may not have ended well, but being here today is a sign that we all deserve that credit for the hard work and sacrifices that we have exerted in the school year that we have shared together. So graduates, you deserve a tap on your shoulder and say congratulations to yourself. So this time let us proceed to the distribution of diplomas and certificates to our graduates and medals as well. So may we request
Let us now start with the distribution of the awarding of our academic achievers from the grade 12 ABM. With highest honors, Inde Jin, with a school year general average of 98. Allow me to read the citations in the awards to be received by Miss Jean Indi. Certificate of Recognition and Merit from Holy Name University is awarded to Jean Indi for having completed the senior high school program as first in rank. This certificate entitles her to a 100% discount on tuition fees upon enrollment. Another award from the office of Congressman Edgar M. Chato. Congressman Edgar M. Chato hereby awards this congressional medal to Jean Indi in recognition of having met the highest standards of academic awards given to graduates from the elementary, high school, and collegiate level of all schools in the 1st District of the Province of Bohol. Another award from the Office of the Governor. Be it known to all that Governor Arthur C. Yap hereby awards the citation to Jean Indi in recognition of the distinct honor conferred for academic excellence given annually to outstanding graduates from the elementary, high school, and collegiate levels of all schools in the province of Bohol. On this memorable occasion, the Honorable Governor Arthur C. Yap extends his very best wishes and expresses his hope for the continued success of the awardee. Once again, congratulations to Miss Jean Indi. Next, with high honors, Ganados Charca, with a general average of 97. Kanapuntanan na diri nga may graduate labi na sa mga ginikanan. Lima ka ginikanan, lima ka estudyante nga nahimong top 5 karon nga school year. O sa atong school principal versus Spanish o ganiyang mga sorry ka ito nga naawahi ko tungkol kay dito kong gantawon gatanong mo gumi dito na aming basak dito gitanong unahan nila Sir Sibilia sa purong 5 gantawon so gadali-dali ko aron makapas na hindi ko man balik ako dito kay bantayan to aron ganahan ang trabaho gan kay kita sayop nga kining atong problema bisan kining atong aktibidad karon nga may graduar ang atong mga anak tungod
tungod sa problema sa atong kalimutan ang pandemic sa coronavirus 19. Kita dapat sa atong labang magagahong wakta na minus-minus ang nahitabo din sa atong probinsya na minasaloon, maragong matili din sa loon nga nag-positive. Pasalamat na sa labang magagahong o labi na sa kining atong nakamot sa atong mga bata, utang natong kini sa atong mga magtutudlo. Ang mga kahibaw nila, ilang itudlo kanino, labi na kining top 5 dili sa atong senior high, no? Senior high. Mao ni dawatan akong pasalamat o congratulations nga makinaot ko nga 4 years from now, 5 years from now nga mahimo ka mong professionals, mahimo ka mong engineer, kung sa inyong gusto nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Kaya kita may nabuot sa atong kung saan tayo gusto nato o pagsuporta sa ginikanan. Kaya unsay kalampusan sa usa ka anak na ang ginikanan bisag muna sa ginikanan musuporta jud nato kun ato ilan nato nga interesado kita labi na kamo kay kamo has top 5 sa klase sa school year dinhi sa atong eskwelahan sa Sandingan High School. O Osborne ko pasaylo ko nga nawahi at least nakaabot ra doon. Kanatong tanan dahil sa usa ka tima sa ato sulong edukalidad championing the nation's future. Lambikit lagi hapon sa atong pagbaligkamot sa atong kalampusan, sa atong kagalingon para sa atong mga umabot ng mga anak, sa atong sa mga ginikanan nga matabang nato kung kita mahimo ng professionals. Kita na po yung mubaw sa atong panerbisyo, sa atong Pilipinas. So doon sa may contribution nato sa atong future na mahimo kitang abogado ba or abogada or engineer, doktor, nagkaroon nga nagkinahanglan o medical practitioner ang atong nasod sa atong problema sa pandemic. Panginaw-taon ko nga kita mamahimong responsibilidad responsable nga mga mamamayan din sa atong nasod nga Pilipino. Daghang salamat o congratulations ka natong tanan. Kung sino sa kabuok. 11, no? 11 sa ABM. So, despite the COVID-19, go on ang atong edukasyon. Nabi daw atong tema, sulong edukalidad. Kay yun si Secretary Briones, atong Secretary of Education nga, bisag galing kulog na ikuba, bisag na ay mga kalamidad, o na ay pandemic, go on ang edukasyon. No, go on ang graduation. So, ako na may kasulti nga, padayon sa inyong pagpaningkamot. Sa gikaingon na ni Sir Jojo na, 5 years from now, we hope to hear nga kamo mga professionals na. Kay, kuwan ko ni, kanang ay pride ko ni sa itong eskwelahan. We are able to produce mga professionals. Ay attorney, na ay doctor, na ay nurse, na ay teachers, of course, o uban pa nga mga professions. So, na-inspire me sa inyong presence. Your presence have truly inspired us. O among usab nga pangandoy, nga unta, padayon jud ta og eskwela. Bisag na'y pandemic. Tama siguro enrollment na karon, no? Enrollment going on. Naamoy mga kanini ay scholarship. Grab the opportunity. Kaya dili tanan scholars. Dahil 100%, no? Free tuition. Dahil 50%. Grab the opportunity. Bahalag pandemic. So,
Again and again, I would like to congratulate all of you and then focus sa inyong pagtuon. Dili sa nang lain ba? Okay. I know, I am very sure, we, your mentors are very sure nga tungod kay kugihan mo, no? Gakugi mo, nagtuon mo, buutan mo, dili maglaglaag, dili magbibagloy, mauna na nahimo mong mga honor students. Di ba? Tinuod ba na? O wag pa'y uyab-uyab. Unsa naman na? Lainon ra. So, again and again, padayon ta sa atong edukasyon. Daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan. Please remember always that we are very proud of you and we are excited for your next milestones. Congratulations once again, graduates. You may now have